Biblioteka Despot Stefan Lazarević će u četvrtak 31. oktobra organizovati izložbu radova korisnika Gerontološkog centra u Mladenovcu pod nazivom Vreme dodaje kreativnost. U programu će učestvovati pevačka grupa Kluba za starija lica i literarna sekcija Gerontološkog centra. Izložba počinje u 11 sati u prostoriji dečjeg odeljenja biblioteke. Prema rečima bibliotekara Mladenovačke biblioteke Despot Stefan Lazarević i Jasmine Čabrilo, ova ustanova već dugo sarađuje sa Gerontološkim centrom, ali da je predstojeća izložba prvi i najvažniji zajednički projekat, zahvaljujući kojem korisnici usluga centra za smeštaj starih u Mladenovcu mogu javno da pokažu svoju kreativnost kroz literarna i likovna dela. Povod za ovo gostovanje izložbe Gerontološkog centra bio je što smo dobili jednu brošuru koja govori o radnoj terapiji centra. U njoj su prikazane sve aktivnosti koje imaju ljudi u Gerontološkom centru i smatrali smo da je vrlo zanimljivo da mi prikažemo njihov rad u biblioteci. Jasmina Čabrilo se osvrnula i na nedavnu akciju biblioteke u oktobru, mesecu knjige, ali i mesecu starijih i dece, kao što je Hajde da čitamo zajedno, koja traje 17 godina i u okviru koje se predškolci na pravi način upoznaju sa knjigom. Ove godine je 11 grupa mališana iz vrtića Jelica Obradović iz različitih krajeva grada bilo u poseti biblioteci, tako da je preko 250 dece prošlo kroz radionicu Hajde da čitamo zajedno. Ono što je najveći kvalitet te radionice je da je veliki broj dece onda došao sa roditeljima u biblioteku i pozajmljivao knjige da bi naučili lepo da čitaju. Sa druge strane, mi starima ne posvećujemo uvek dovoljno pažnje, bilo je tu projekata različitih, pa čak i sa Gerontološkim centrom, ali mislim da tu postoje mnogi načini da se saradnja održava i da traje. Čabrilo je podsjetila da biblioteka već dugo godina ima odličnu saradnju sa Klubom za starija lica, gde su mnogo puta promovisali brojna književna dela, a poslednja je promovisana knjiga našeg sugrađanina Obrena Jovića.